Vokniak zon thla July ni khat ani a. Inrin ni in Russia Ukraine buena kalzel chingchi vet le bengwar thlak ngainom tak ni bok kan ngai thale dona. International news ngai thlathin kan ni chuan minlo en sakin minlo like sak vele vekton nia. Russia President Putin le Prime Minister Modi anin machon le ta a. Wagner helna le Ukraine din munan soidun. Russia President Vladimir Putin chuan ni min khan Prime Minister Narendra Modi chu Ukraine din mun le karma salama Wagner sipai te helna chungchang a soipui. India hruai tu hian dan le thupe kengko tha a hum hal tura Moscow malak na chu athlop ni in a soi. Modi hian Putin a hnena international trip anei chungchang a hrila. Tun hnaya US atlo na chungchang a zin na program a hril boka. Putin le Modi hian thil tam takan soi. Kumsang ni som ni pahni atanga ram pahni te in sum don ton na. Nasa taka a than chau wangin lom oman ti thuan soya. Hei hi Kremlin atanga New Delhi in kara ram pahni te. Phone mga anin biak na soilan zinga miani. Zun ni som ni paliya Yevgeny Prigozhin kai hruai Mercenary Group Wagner Private Military Company in hun reilo te chunga helna an nei nuwa. Modi le Putin te in biak masak berani. Putinan Modi chu Russia thian thati in a fak. Agency for Strategic Initiative in Moscow forum an buat saya thuwa soila in India chu tual chung thil siam chuana lama mason na le. Ramdang investor te hip tu ram thang chak tak ani na asoi. Zun ni som ni palia Russia ramathil thleng te nena inzom. Russia malak na Narendra Modi chuan Russia hruai tu ten dan le thupe ken ko hum hal ram chunga muan na theina tur le. Ami puite himna tura thutluk na siam tu te malak na chu a hriat thiam thu le. A thlop thu a soyani. India lam official thu chua chuan Putin hian Modi hi tun hnaya Russia ramathil thleng chungchang a hriat tira. Ma se a chip cher zokin a soilo ni in a tar langa. Ukraine din mun an soidun na Modi hian. Moscow le Kiev tan in biak na le diplomacy na ya phut non le ani. India chuan Ukraine rambei ani awangin Russia chu khovel ma a soi sel lova. Ma se state zongzong ram zongzong te thunei na le ram riza sak turin angena. Nikum September thla Uzbekistan a Shanghai Cooperation Organization SCO summit na ya marzi na meeting na ya khan Modi hian Putin a hnena tun hun voin hun hi indona hun ani to lo ti in lo hril to a. Khovel pum huwa pa Ukraine economic wanga chiat na thleng mek thlirin indona ti top turin lo ngen to boka. US House ma a Modi thu soya po khan. Modi khan Russia le Ukraine in kar toite a soi chuaka. Voin hun tun lai hun hi indona hun ani to lo ti a soi zova. US lawmaker te kut beng tho maring cher hle. Kremlin chuan phone in biak na hi India lam malak na anei ani thu an soya. Hruai tu pahni te chuan ram pahni te tho ho na chungchang an soidona. Mun rang joint project lian berber te chu mumal taka kalpuya poimo thu an soi. Kumsang ni somni pahni chung zong le. Kumin quarter masabera sumdon dalama mason na nasataka oma. Sumdon dalama mason na nasatak Russia le India in kara a oma wangin ram pahni hruai tu te chuan lom man ti thu an soi. Putin le Modi te hian tuna India in president ni na achel lai mek. Shanghai Cooperation Organization le G20 chunga in pona chungchang le. BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa formata in pona chungchang an soidun boka. Modi hian Putin a hnena a international contact ramdang nena a in kung kaina. Tun hnaya Washington atlo truma a malak na te. Chutiang chungchang te chu a hril. Kremlin chuan in biak na chu substantiative and constructive ti in a soya. Hruai tu te chuan Russia le India in kara special and privileged strategic partnership ti chak an tum na chu an nem nget. Ninga ni khan Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev chuan India National Security Advisor Ajit Doval nena Wagner Group te helna chungchang hi phone call mangin lo hril to a. Security lama thodun na tur le
bilateral le multilateral format chungchang hei hi thuk zoga kalpui theidan turan soiduna ni ninga ni khan Agency for Strategic Initiative kumtina nei thina thuwa soina Putin hian India chu tual chhungthil siam chuana atana model atan ramdang investment te hip tu atan apoimo a choimoi hle Ukraine rama indona awanga khotlangram te hrek na an siam nuwa khotlangram ten hrek na an siam nuwa Russia company te tana ramchang te thlirin he thu hi asoyani India ramaga thian thatak Prime Minister Narendra Modi a chuan kumreivak local ta khan make in India malak na hi local pui to a India economy ya ngong ro pui takanei mek ti in Russia le Ukraine tho dunna ral thuaman siam chhuwa chungchang a soi kumsang ni sompalia kalpui tran make in India malak na hian sector somni panga automobiles textile damdoi siamna electronics le renewable energy te ahuama sarkar chuan technology transfer mangatual chhungthil siam chhuwa theina ti puntum na chu angai poimo hle ramdang thiamna pur chu chunga ram chhunga siam chhuwa thalai tam takta na na siam chhuwa phana turan ni boka India in thiamna anei beldon boka he malak na hi Modi policy chuanom tak zinga mi ani Russia chuan make in India malak na hnuaya defense item siamna atan technology transfer kalpuya heiba ka hian Uttar Pradesh Amethi facility ya AK-203 assault rifle nuai nga siam tumin malak na an kalpui mupani Ukraine indona tran atang khan India chuan Russian crude oil discount in alai charchara hei hina satakin athil le hi tipung to tuna chuan Russia hian energy supplier hlui Saudi Arabia le Iraq te chu ason chuaka India in Russia crude oil lak lu chu alet som pathum vel zetina tipung kumsang ni somni pani atanga ni thum chung khan dollar luk le ding on som thum pakhat zet India in Russia atanga crude oil lak lu na man hian atlinga kumsang ni somni pakhat atanga ni chung khan dollar luk le ding on ni point panga zet ani boka sang ni somni pani ni thum inkar hian alet som pathum zetina pungani hemi ani awang hian US lam chuan India hi anlom lo hle a Russia ina Ukraine rala be na hian Russia tha achak theinan India hian na satakina pui oil le hian hei hi India hian ati hlotling ani ti in Russian gas le crude oil India ina alei du lo tu khothlang lam chuan an soi ola tuna Modi le Putin in biak na hian India ril ruwa pholang viau kan hriat angin mannia Modi chu US a zina India du ber chu China eptura US ne na tho dun na ti punte sumdon na zaubaka khothlang ral thuama bikin combat drone en thlak na atana du thu sam ni bok MQ-9B te ral thuam dang lei atum na US lam Modi hian a be boka asir le lama India hian US le ram dang akwang ko a China epnan US hian India hi amamo ema wangin Russian S-400 India na laya wanga US in katsa noya hrek turani lain India chu US chuan la hrek du lo te hian India in US amamo zia tar langa tin US hian tun na hian India abe thathar le boka China eptura Asia Pacific rambiala in kung kaina ti pun chu US du dana ni angin US lawmaker te bengver zong tak Modi khan house a khan soya Asia Pacific rambiala zalian taka long le thlona thlotirte henglai rambial ten in kung kaina thatak an nei ngai ti in Modi khan soya athu sei chuan US lawmaker te atilom tak zeta kutbeng ri achol hlei thei lo hial US thil hriat chak tak an lom zong in India chuan thu soin Biden a hmuya chithluma ta zeu hnuwa Modi churon ho a Russia lam ngai ven le nga langai ti hria in India malak na in New Delhi le Moscow chuan in biak na hanran ve nga la Modi le Putin chu khun khan takin phone mangin anin bezui nga la ni US ajin lai khan tun lai khovel hi indona hunani to lo ti in US lawmaker te ta na thom hlim om asiam sak nuwa tuna Putin a lom zong ron siam le in Modi rot na in Putin le Modi chu in holo takin anin bele nga la ni ava boithlak em ral thuaman ngai ti be boithlak na tura khothlang lamin an tiam ral thuaman la nei kim thei lo wangin Ukraine general halom lo
Ukraine in counter-offensive an ruam man na an mamo ral thuam an nei kim thei hri lo wangin Ukraine chakna atlan yam ni in an soya tunlai fighter jet tra F-16 thona tanga artillery gun thon tur thlenga ti khotlai ni in anram sipai commander in chief Valery Zaluzhny chuan a soi khotlang ram ten ral thuam an pek chung changa Zaluzhny chu Washington Post in a interviewa ki flop tu khotlang lam chuan be pui thlak don ta se air superiority tel lo chuan be pui an thlak don lo ti hi ka soi du a chu wangin thlona kan mamo ani ati Ukraine chuan khotlang F-16 fighter te chu ala ngak ring ani ati Ukraine general chuan thlona za som ni kan mamo lova khovel pum ti hlo thon kan tum heklo klem te chawatok ti in chanchin bumi te hne na soya an mamo chan soin jet lo kong danga om to lovani a chan chu mel ma te hian fighter jet generation danglam takan mang me kani ati Russia in artillery shell an ka na sata wangin har satna an tok ni in a soibok Zaluzhny chuan khotlang ram te ne na inzom na nei ring an ni thu soya Pentagon Joint Chief of Staff Chairman General Mark Milley te po hian Ukraine mamo chu uluk tekin an zira an hrachiang hle ati kar khat chunga sel nuai khat ka mu lo chuan ka sipai sang khat an thiang inram na kan na ya 24/7 kan in bereng ani chhun jan chol lovin kan in bereng ani chu wangin achang chuan ka khola kar khat chunga sel nuai khat ka mu lo chuan ka sipai sang khat an thiang kemin pen ti ro uti in Washington Post a hril mase maili chau hian thutluk na siam thei lova ral thuam thon tur ti khotla yani awangin thina tam tak a thlen thei ni ti in Zaluzhny chuan a soi chu thutluk na siam lai chuan din mun chiang taka chuan ni tin mi tam takan thi me kani tam takani hei hi ral thuam rang taka thon tur a thutluk na siam ala ni lo wang mayani ati hei hi so ani lova khovel puminan ena an in bet an in thap emo engemo so ani lova ni tinin metar tin hi thi senin a bolani ati Washington DC think tank Institute for the Study of War ISW chuan nimin khan Zaluzhny chu Russia sipai te ne na indona sipai man ro an hlo chungchang an zota Ukraine chuan indona tengle armor car te an manga pare ta tan da ran the ni lo ati zirtom ni tlai lama Washington a thuwa soina mai li chuan US le atran rol puiram te chuan Ukraine supply turin na satekin ma an la mek ni ina soi mi ringta na chom dol na po thayang tokin kan kalpui mek ani ati mai li chuan US chuan Ukraine ne na F-16 le ATACMS pek le pek lo chungchanga in biak na ala kalpui reng te soya thutluk na chu do kana ngai tu in ala om reng ani ngai tu hmaba kin ala om reng ani ati hei hi precision missile Ukraine sipai ten Russia ram ril thuk jok an bei theina tur ani a tuna an man mek aya alet ni aya thuin heng te hian an kap thei pe para indona ruam man le indona tak tak hi adanglam US Joint Chief of Staff Milley chuan Washington National Press Club a mipui ma Ukraine counter offensive chungchanga soina tumru takin minefield chilpu bom kam na hun zau tak tak har sa takin an paltlang meka ni khata metar zanga atangin ni khatdanga metar sang khata masonin ni khata metar sang ni ti mason zelin minefield dap na an thokani hei wanghian mason na hi achak theilowa rin lok ain mason na achak zo kani ati pe para indona le indona tak tak hi adang lama indona tak taka chuan mi hring tak tak sipai tak tak an thia mitam tak chu tiang front line a chuan an omani ati har satna lian paltlang tur chuan ka soidu chu hei hian kar rukemo kar riat emo kar som emo la ya langai dona ala har sa hle dona ni ti ina soi arei hle dona hun rei tak thi sen chuana ala om don bokani zirtop ni khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan asipai te chu kan active operation kongtin renga mason na kan nei the soya anram deputy defense minister Hanna Maliar chuan Ukraine sipai te chuan mason na chu plan angin anlakal puiti ina soibok heti lai hanwak nar ho chu Belarus anin son nia alanta ka wangin Zelensky hian an ram le Belarus ram ria ven himna ti chak turin thupe ka chua
Zelensky chuan Belarus din mun hi Ukraine Intelligence Service GUR Foreign Intelligence Service le ramri veng tu te chuan zirtop ni khan an hriat tir ni in a soi. Belarus hruai tu Alexander Lukashenko chuan Wagner boss Yevgeny Prigozhin chu arama in hum himna pe a fighter ten Russia sipai hruai tu te pai thlak an tumna an helna chuan top sana ni kha. Tuna chuan khotlang lam official te chuan Wagner sipai te chuan Belarus a mun ma an nei chuan Central la Eastern Europe chu Belarus a base tur hian ati buai thei don ni in an ngai an du lo hle lo thon na lian tak an nei. ISW chuan zirtop ni khan thu nei tu te chuan Wagner hian Belarus a field camp lian pathum an kalpui don tian soya. Media report te chuan Russia le private mercenary force ta na recruitment center te chu hon nala ni a. Mithar lak lu an la kalpui ni in an soi boka. Mase Russia thu chua chuan Wagner hena fan an pek an ti top to tian soi ve thung. Indona lam han puan chun zomela. Russia sipai te chuan Kherson region a Antonovka bridge bula Ukraine sipai an tukzal governor. Russian Dnieper battle group sipai te chuan voin in rinni khan Kherson region a Antonovka bridge bula in kulte. Ukraine sipai te chu an hnung lama tangin an be. Hei hi region acting governor Vladimir Saldo chuan telegram channel a ron tar lang. Nizan khan Dnieper battle group a servicemen te chuan Antonovka bridge bul veilam kam Dnieper lui veilam kam a Ukraine sipai in kulte an beya. Russian special force fighter te chu long mangin an ron thleng boka. Inrin zingdar thum vela Ukraine sipai in khwar chu an ron be. Thizat tak soi omlo ma se tlan chuak an manglo ni in an soi. Russian battle group West Tank te chuan US Siam armor vehicle pani an ti cheboka. Russian battle group West satranga T-90 tank te chuan Ukraine sipai te man US Siam MRAP te HMMWV armor vehicle pani an kap chiani in battle group thupuang tu Serhiy Zibinski chuan voin khana soi. Asuidanin US Indona lir theite hi Les Popov locality che vela First Tank Army line a T-90 tank te chuan an ti chevek ni in a soya. Hei baka hian Vasiltovka le Peshchano Population Center bula Ramdang Siam TPQ-50 counter-battery station pani chu Lancet loitering munition mangin an ti chia. Thichil drone mangin an kap chia ani. Ivanovka Population Center bula Air Defense Group a Tor MLRS sa thok tu te chuan Ukraine Fury Reconnaissance drone chu an kap thlabok ni in an soya. Ole media rang khai khom na atanga alandan chuan Ukraine hian khotlang ral thuam an don tur tam tak an la dong lova. Hei wang hian an counter offensive kalpui mek chu vung takin an kalpui hlei thei lo ni in an soi. Kar khata lai pui mu nuai khat pe turin Ukraine general chuan khotlanga nge na. Chuti anga ni lo chuan kar khata alo bera asipai sang khat a chan zel don thu soi. Chanchin kan ngai chang zel don nia. Kar top chul man nuam vek ule.